Di mayem meureun bapak jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang ngaliwat baraya. Urang ngaliwat bareng di kebun. Siap liwat nak. Kari imam orang. Ini sama anak saya nih. Ada. Ada weh. Ngaliwat bareng baraya. Suasana perkebunan. Ngaprak baraya nih. Dek. Nih. Hah? Abah ada aman meureun di teu ikau. Bare mah. Orang ngaliwat bareng di saung baraya. Yang jen-jen teh terus ditebangannya. Hah? Juga nanti can ditebangan. Menuju ke saung baraya. Prak. Heula. Prak heula, Dek. Aduh. 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 Ya dah. Iya saungnya bayar baraya. Hah? Iya saungna baraya tuh. Hah? Pakai baju. Oh, tamu lain. Nemu gue sanangka. Ini bapak marua. Di mayem meureun. Bapak mayem nangka meureun. Karung eta mah. Udah sampai. Ada dia. Dek. Atuh ayang mah make topi ieu ageng teuing. Amparana tah? Dek, urang parana. Urang parana. Ka keren. Amparkeun. Mata kaciri. Bae teh naon? Mata kaciri mah deh. Tenang naon bae. Nah ya. Amparkeun baraya. Yuk. Bapak mana? Itu kan mau ke sana. Mama ya meureun. Kumaha? Itu na itu mawanya apa besok nanti. Ayo terusin. Kana ieu wae. Tenang naon kan eta ge? Mata kaciri. Mamam. Badinya. Aduh. Khusus soal kakarhun. Nu aya di dieu. Ieu kaganggu. Tuh baraya. Terus saji ieu mah tuh liwat nanti di bumi. Kirum. Naon gue ya? Ya gigihan kana anakku. Sama. Ih, bangga. Sama tahu sareng
Alaban. Naon teh? Kampung. Kangkung. Tri. Seadanya we mah Bray. Tuang na oge da. Teu sareng nanaon gitu. Jengkol area sepi. Hayang teu ye. Teu boleh. Mana? Paling teu batur. Ayana meureun. Heeh. Heeh. Aya na ka dia. Heeh. Ka dia. Oh, sahin mah. Batur. Tuh, ya. Oh, sama lah Bray. Oh, sama. Awas pisan mana. Kali. Rungit. Kudu ieu yang kudu ngadurukan nya. Kurang ngadurukan. Entah mana tahu Raya. Satu. Nama atam. Ahik, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tapi marajak nama kita benar khususon kakarhun. Dari dia. Karwah. Yang cenah. Oh. Mang dong mang. Naros kenaon? Bapak? Bade diborongkeun saurna mah? Nya? Bapakna di bumi nya Di bumi mah. Ya. Tuang heula mah? Umang tuang lah. Caket masjid handap Ma Ocot terang teh. Sanes nu paling handapna. Nu tongo. Nu tongo. Nu ini anu mudun. Bapak Ajung. Nya. Di pos mah kahandap ning aya jalan gang. Ini dia kira-kira. Kudu ngadurukan mah ya. Mana ana mut HP ya? Ini. Hai. Tuh. Dedek dadah. Dadah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Sila kakina sila. Kakina sila. Mamam. Payun. Mamam nya. Mamam. Oh, Bray. Bismillah dulu atuh, bismillah. Bismillah. Tong ditutukeun. Buannya. Laksanakeun ieu. Teu nanaon. Ada di mah tahu tah. Mamna ge. Tuh. Halabana Bray. Gimana Bray? Dadah dulu. Bismillah dulu. Simpan asal sila. Kakina sila. Mamam. Wah. Bis. Bismillah dulu atuh, bismillah. Bismillah. Tong ditutukeun. Hayang jengkok ieu nanti. Ayo yo. Karesep. Diangkat kan? Gimana tadi apa? Dah Bray. Jengkol. Beda ya nonton atuh. Nonton. Nonton. Alaunan ya. Anu bancang. Dia ya sini Bu. Adi dek. Tak mam deh mah. Ya, ada dah. Tuh. Tah. Dek.
Kawan. Oh, lebih. Ya. Mama tuh. Sorry gabis, ini bisa gabis. Enggak, macam mangga tadi. Mama. Kejalkan tuh. Masuk ke dedek. Kejalkan ke dedek. Hah? Oh. Di hari Minggu ini pajarnya gitu. Di luarnya ya. Enak ya? Ruas sih bapak. Itu kan angka itu teh. Ruas. Dipeyem. Jika pocong kan beli. Amat ya. Ya Nabi mah panona tuh. ya jurik baraya. Amat ya. Maksudnya dia anu aneh. Anu bieu teh banar meureun. Mah ya. Mohon sekali. Buat makanya berat. Aku menambah itu. Jadi enak kan yang ini spesial. Nikmat pisan baraya. Jangan nang segangnya. Kok iya lo, Mbak? Maksud saya. Tah. Punara aku tuh. Panas yang liwat mah beara deh. Nasa tinggalin mah. Nasa na ko ya. Oh. Abi. Kapur mami. Wait. Kawan arah. Dia mah malah kan mam kalau kapan. Mama jang. Aduh. Mamla. Nah, Awak gede. Awak gede katanya. Asian dia. Asian dia. Gue jang. kayak gigihan kayaknya ada tadi lah kayak jeprek masih jahit. Buru-buru ya. Ayo. Kita tadi kau kenalan. Apa sepina? Ayo. Belum tah. Tah. Melon. Punya melon langsung. Aman beda. Buat dijalik dulu. Yang apa tuh ya? Hesok ya. Terus Tuh, baraya. baraya tersep oke itu baraya. Awah. Dek, dia. Dia. Oh iya kan itu sok masalah sekali. Baraya. Betina orang cobian. Ya. Perdana. Norak ya mami. Mana?
Oh, gabi. Ngulung tetenya, ngulung nak. Ya. Pintar ya budak. Kita nyerahkan ke sana. Ini ya, enggak. Malah hai. Budak umur apa? Ayo dek. Mantap ya. Rijang. Ayo. Oh. Awas pisan mereka orang. Languk gitu nih. Bro. Wah. Bro ka dia. Ngelobaknya nih. Oh, untung nawe. Oh, badaya aya wargi. Untungnya saya. Buru imut. SR-nya itu. Oh, wareg euy. Iya, imut. Mana wareg? Kita imut. Oh, siap. Buru teh. Ngelobaknya nih kaleter. Dia teh keeng pas ka dia teh itu naon cik dia teh tinggal di mah kada jelas panon. Ah eta mah paros nangka. Ayo panggil mam. Ayah ka mana? Ayah ka mana? Oh, tak. Coba bakal. Cukup tuh vlog hari ini Baraya. Jangan lupa subscribe ya. Mana ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gaskeun. Seur keneh da.